Sumak chishikuta charipaychi tukulla rikuq mashiukuna kaypi kapanchik ña kutin La Tulpa rikuchiwuknawan kaypi rimarinakpanchik mashi Rosa Tocagon payka yachak mama kapan kay Pacarichi warmikuna asociación ukumanta paywan rimarirpanchik imashinami kuyguwan lulunguwan chashna rikuriapan y hambikutapish hambiripan. Mashiuka imata kikinpa kawsaypika yachakushpa chay hampi hawapika shampashkanki. Ñukapa juicio, ñukapa yuyay yachakushka kan imashna mama parterakuna ñukanchik wawakuta acomodashpa katishpa rikurka imasha derecharka chayta ñukaka experienciata hapirkani ñuka cuerpopillata ña mama parterakuna ña imasha derechan ña chayta ñukaka ña pendiente kashpaka ña ñukapash ñukallata ña ñuka cuerpo ñukallata ña wawakutapak derecharishpa shina unkunkapashkani shinaykunapi ñukanchika ashtawankari ñukanchik yachakuyka chay kapan tukuy ima watachinawkunapi unkuchinawkunapi shina ñukapak juiciokun yachakushka kapani. Kikinpa ña chashna yachakushka nachu juiciokun ña yachakushka shampanki nipanki mashna watakumantashi ña kashna yachak juyukunawanka shampuryanki. 28 añota charishpami ña chayta yachakpurkani. Ña 28 añosta charishpa imakuta ña yachakushpa kaparkanki ña watachinata ña unkuchinata ña chashnawkunata ña hampikunata ruranata ña tanto ña kuyikunapi lulunpi yakushpa ukunapi rikushpa shina yachakumushka kanchik ñukanchik. Chashna lulun wayali chiwutaka pimanata yachakuparkanki chayta imashta yachakuparkanki. Chaykutaka cabalta parlashpaka lulunkupika rikuchiwarkami chayta si kay puñarupi shuk mama partera mamami tiyankaryan chay partera mama tiyashpaka ñukaka rinkariani ñuka kusakuta fichachishpa rikuchinkapak rinkariani chaypi rikuchinkapak rishpa kakpimi nirka tia imashkata purikunki o kusatara perdinkiman nishpa niwarka chayka shinanipimi kashnami hapishkakunaka kan kayka hawa laguna kuchamari hapishka paytaka chaymamari apankapamunakun nishpa nikpi kashnami nishpa rikuchikpi ña chaypi ña chaytashi yachakurkani chay mamakuka chayka nirkami mamakuka kanllata ashata ñami pichanata yachanashasha kanki nishpa mandarka ñukataka chilka shuk ashnaku chanka ruda chay lulun shina yakuyishpa shina chini mastimi wayta tabaco mastimi ajos takashpa chayta chaywan bichayma ashta nina chay kuluñakunawan ashta chaywan chapashpa ninata kanka ñami charinki animuta bichayma ashta fucks pichashpaka kanllata shunkuchillanarka nada mas chaykuta rurarkani ñuka kusata ña mamaku mandashkaka. Y chaypi llata lulunkutapish yallichish. Eso chayka altukuparka chaymantaka ñukanchika siempre mal aire nishkakunata runa gentekunaka charinchik chayka siempre lulunkuwan fichashpaka pakishpa rikukpika chirimantaka pushkusapa llukshin y hapishka kashpaka otra forma llukshin ña kutin cólera sentimiento otra forma llukshin chay lulun clarukupika medio puntos algo shina llukshin calormantaka illan nada ni mana tiyanchu ni puchukun nada chayka chaypimi ña kutin ñukanchika mandanchik mashti frescokunata mandashpakapi ña chaykunata upyashpaka ña kawsarin. Chay frescokuta nijupanki nachu chayka yurakukunachu hampiukuna imash. Yurakukuna kapak ñukanchika karanchikmi chay frescotaka juyankilla chay angu yuyu y shinallata chay ashala patakun yuyu tronco y shinallata achucha y chini chaykunata takashpa
y karanchik ukachurkukunawan takashpa tantachishpa takashpa ña chayta sirnishpa karapanchik ña calormanta kakpichik. Chay mamakullatachu rikuchirka o Chay mamaku nachu chay nikparkanginachu kuy wamba rikupanchik nishpa. Na chaytaka Chaykutaka ñakutin pimandata o imashakta kuyitaka siempre ña pichanchik ña ñukanchikta pilanchik ña rikunchik ña ima kaktapish ña tukuyta ña llukshin payka como radiografita charipan kuyikukanachu. Chaykupika ñakutin ima unkuykutata rikuripan. Kuyipika rikunchikmi shinallatak cáncer, shinallatak tanto colera de ocupación chay serramiento nin chashna umakunaman secakun yawarkuna y chaykunata calormanta kakpika calormanta, chirimanta kakpika shina llukshipan kuyipika llukshinmi kuyipika según yawar wakinpika charinchikmi moradota, wakinpika charinchikmi rosadota, wakinpika charinchikmi chocolatita, wakinpika charinchikmi yanka chuya yawarta y pesadata. Chaypi rikushpami ñukanchik hampitaka ña frescota vencichishpapash ima kunukta vencichishpapash igual hampita ruranakan. Chay hampita rurashpa karanchik cancerta charikpi ña kutin cancer wawakunata ña kutin chaykunawan ña kutin karanchik ña ari cancerka hapinmi na mikushkamanta na horaspi mikunchik ni tutamanta ni chawpi puncha ni chishi ni horaspi na mikunchik chayna mikukpi paykunataka ashtawankarin chay unkuykunaka hapin wakinpika tanto preocupación tanto llakikunata charin chayka ñana mikushpaka ñana kashpaka paykunaka ña cancerman tigrapan unkuykuna chimpan chaymanta ñuka kashna kay kuywan rikunkapaka harikukunapa warmikukunapa igual kuyllatachu o color kuykunatachu ministerinchu chashna rikunkapaka. Colorkuka ima colorkupash alikanlla haripaka hari warmipaka warmi shinawkunapi rikunchik maltunkupish na tanto rukupichik y wawakunapapish chashata kapan. Wawakunapash chayllata kapan maltunkunapi kapan. Chashata ishpa yakukunapish rikupanki nikparkankinachu chaykupika imashakta rikupankichik ña kutin. Ishpa yakupika llukshinmi calorta charikpaka yanata llukshin chirita charikpaka espuma llukshin ña kutin chay mastimi llavitis ninchik chay llavitispaka killu llukshin. Kay yachaykunaka puntamantapachachu shamupan imashta kapan kay yachaykunaka. Kay yachaykunaka kan kuyipika hasta chaykarinpa desde abuelo chaykarinpa tatara abuelokuna nishka chashnawkunamantapuchami kay kuyka shamun paykunaka pay taytakunaka chay kuywan limpiashpa paykunaka ñukanchik Tayta Diospa churashka plantawkunata rickshishpaka shinawan hampishpami shamshishka chaymantami kuyka radiografaria kapanachu. Puntakunaka ashtaka mamawakuna chashna hampi tiapashkanachu comunidadkunapika. Kunanpika chashnallatachu o chinkaripakun. Kunanpika chinkarishkami kapan na tiapanchu kashi ñukanchikkulla kanchik na tantoka tiapanchikchu ñukapak ushuwakuna chayra paykunapish ashakuta rikushpa katinajupak. Y kikinpak comunidadpika ña mashna parterawkunata tiapan o ña ñuka comunapika na tianka ñukallama kani. Ña como último nishpa. Ari último ñukalla kani na tianchu. Kikinpa ushukunayman o ñitawkunaymanka nachu yachachiway nipan o ña lado masakishka kan. Na paykunakari yachachiwaynin imasha watachikun imasha wawakunata dirichakun chaykunata rikuchiway nipanmi paykunapish ñukapak ni ushuwakuna yachakunkapak munanmi munaytaka yachakunkapak munan shuk lado vecinokuna shinakuna tapun cursuta maypita kukun nishpa tapupan chayka munapanmi pero segunmi kanchik wakinpika kanmari ñukanchik kay yachakuyka ñukanchik wasipi wawatapas sakishpa kusakunatapas sakishpa kay empeñotaka hapishpami kay ñukanchik kay
kay hampiyukunata tukuypa yachakushka kanchik. Bueno, amigos, amigas, como en un inicio mencionábamos que vamos a hacer una demostración cómo realiza el diagnóstico con el huevo, vamos a hacer en esta ocasión, ¿no? Entonces vamos a realizar esa práctica para que ustedes un poco lo vean cómo se realiza. Mamá, entonces ashaguta ricochipash, imagina mi kikingopas hambishpa champán, Nacho. Recordarles también que la señora viene ya con 30 años de experiencia en este camino de la medicina ancestral. A ver, voy a colocar por acácito, perdón. A ver, mamago, ricochish, imagina uta kikimba, janka uta con así. Espérate, rico pues. Pay, gracias Dios, canta tico Dios pasama hawa pachapi tiajo que causita causa cuya ya pasutigo picasarini. Anta Dios pasuma kay mapa con mai piches que también canta tico Dios porque lo con la cochivas que te cuipe alpa mama pasia comama pascan Dios pagzamikan. Kay kunata katokem chiki kunata mapa kunata pazapangan iskuza mi manipari. Ya. Mañana limpiar por noche. Ya, hatari pasas. Ya, hatar bis. Ya, hatari pasas. Y así es como se realiza un diagnóstico. Ahora vamos a preguntar con qué malestar o con qué enfermedad me encuentra la señora. Mamá, ima un güey anda ricupan y más está capaz. Y kaypika kanmi ashakuta charingi kikimba irasta. Iraskuta charingi ashakuta malairi algo por ahí chilla kapan ni hapishka nada nashkapancho. Solamente chay iraskuta charipangi nacho. Chaylla kapan na limpio kan. Na tanto ima ni kuychi nada tiapancho. Suma pacha. Chica yanga, solo que Kulera kapan. kulera tam charing, irasta charing. Ñautu chashna agupaka ima cambio gunatata kachapangi mamá. Chay gupaka kachanchika ñukanchika ataque kachi sirrajas de wakinga dente de león ñukanchika katara sakunchik rimanchik. Chay patakuyuyu, ñakcha sisa, pirikil, torunkil, en escansir, en alcomicanajiwa, llantin, chini, churujiwa, chaykukunata karapani ñuka kanacho, yapa sentimiento, yapa colira tacharipika, wakaysiki kakpikari shuk rumikuta charini, siempre rumi shunkukuta charini, chaykuwan yanashpa karapani. Chayka ñukapi shinchiyashpa katipancha nacho. Mamá, ultimota nispaka imaguta sinipangiman wawakuna shuk shamu wawakuna kuichawkuna chashna yachayukunata ama kungaspa o ñambilla shitashpa sakipachun kashna ñukanchikpa hambiyukuna ama chingarichu. Chayka wakinpika kutin kanchika ñukanchikpa yachayukunataka ñukanchik parlana kanchik yachachina kanchik chayka yachachishpa kawpaka paykunapas ña umapi hapin ña chayka siempre ñukanchik yachaykuta ña kutin paykunamun parlachina willachina kanchik. Muchas gracias amigos, amigas por estar con nosotros. Esto es La Tulpa Cultural. Estamos en estos momentos realizando una serie de entrevistas a la Asociación de Parteras Pacarichi Warmicuna. Cada una de quienes son miembros de la asociación tienen diferentes especialidades. Y la próxima semana también estaremos con una nueva entrevista sobre estas temáticas mismas, sobre medicina ancestral y con una nueva especialidad en la medicina ancestral, como bien decía. Muchas gracias a todos. Yo pachanchi mashiyukuna shuk punjawakama.